Sathele lithuba sibingelele uDokotela Somash lona uMavula kuvaliwe. Ngahamba ngajula ngahamba ngasala ugogo wami isalukazi esisendaweni yaseMozambique eMaputo. Mangihamba laphana ngihambe ngalanda nayo into yamandla, into yesiphakamiso, into yesithwalo, into ephethe umcebo, into ephethe imangaliso. Lento lena ke into yomuntu othi unebhizinisi, umuntu onebandla, umuntu oyinyanga, umuntu ofuna ukugcwale entweni yakhe, umuntu ofuna ukuba yi-multimillionaire. Ngifuna umuntu oserious, umuntu oyimisele, umuntu osazi isitori sakhe. Hayi umuntu odlala ngabantu, akudlalwa ngabantu la. Nayo into yamandla engiyiphethe, inegama layo. Leli gama sikutshela uma ususesigodlweni. Buza ofunayo ongafuni angezi, ngoba abantu asibaphoqi. Kodwa lento lena into ekusebenzelayo ucebe ube phezulu, ube yi-multimillionaire. Sambile sahamba sajubalala kakhulu sawulanda nayo into yamandla ephuma kwisalukazi sami esaphakamisa mina. Ngithi abantu abayifunayo abeze, uyangishayela engcingweni yami ethi 082 640 8445 uze esigodlweni sizoxoxa ngalento le. Angifuni umuntu ophaphile la, angifuni umuntu ogcwele ukudlala, angifuni umuntu oserious, umuntu osekhulile, umuntu osemdala. Ngale njula le ijulile lento kakhulu. Asixoxe ngisho efonini lokho ukujula kwakhona la. Ngithi wena woza esigodlweni ungifonele, angiwathaphi mina, ufuna kuphela ngoba abantu kudlalwa ngabo kuhekhwe inamba zethu, ngifona kanje kuphela. Ku-social media siyacela nisifollowe lapha nizobona yonke into engiyipostayo. uDokotela uMavula kuvaliwe ku-YouTube naku-Facebook uDokotela uMavula kuvaliwe. Siyacela niyofollowa, niyo-subscribe, niphuthume khona. uNkulunkulu anibusise emakhaya, anandisele. Umkhulu lo ngihleli kwami namhlanje, ngiphumulele nje. Ngithi ake ngithathe amavidiyo ambalwa ngikhombisa abantu into esambile saye emazweni sabuya nayo. uNkulunkulu anibusise. God bless you.